Namar ka jing pen kre jong balang Presbyterian Sunidan ya ga jing seng Regional Women Bible Society Conference kaban salong mentau ke senem arajar arpon reu hau benai risau ki pajronge jong balang kelanang pen kre ban pediang ya ke jingwan poi jong ki delegates bat ki nongwan jing seng ki ban sawan na keleng la kemilenti bapalat sans pangut ki delegates kinwan bani simbenta hak ke conference bat ki hajar ngut ki pajronge ru kin sawan poi kumban syukudau baga balang Presbyterian Sunidan kadai ke badang hap hapo kan namsha nong taring tayang pastorate jongka maubu sarikrai Presbytery hari bhoi sinan namar ki jingdon kam ki babun na kebenta ke jing pen kre ye ketik jing seng ba ban penbit penbiang hakane ke balang UMLA ke than yuba Charles Marngar hadin ke jing pen sngeu jong ki nong yalam balang bat ki nong yalam shenong halor ki jingdon kam ki babun na kebenta ki jing pen kre ye ketik jing seng ba haka si tarik urpang arajar arpon reu ulah yar seketik balang rengkat bat ki officer sarkar na ketenat PWD lani ketenat sarkar ke bapet ye ki surok yat kali ki officer na ketenat PHE lani ketenat ke bapet ya ke umba mumdi bat ketenat MEPDCL lani ketenat ke bapet ye korkom sambording elektrik kenang ban sungtu ban penio penmang jingeram sekene ke balang na ke jingwan poi jong UMLA rengkat bat ki officer sarkar kinong nilam jong kebalang Presbyterian Sunidan kidon ye kejing kermen bahkan sudan kejing ya bet ya jerenti ha kejing pen kre ye kene kejing seng ba keban pensuk yau pailang jong ublei ban wan poi ha kebalang jongki ha kejing ajing keren ha kejing ilang kebalengkot kebal penlong hanin gesngi uba Charles Marngar ul betha ya baro ki officer jong giti tenat sarkar bakin simkhia ban pendep ya kejing penmang jingerap ha kepor kebabiang na kebenta kene kebalang keban sapediang ya kene kejing seng ba nakalian jonga ajin bangayo jintip ba ndai daga jintha ndai daga jinge kret khin sharom shanen ba kadon gi jisen Regional Women Bible Society of India Conference jong khasi jantia ga jongi ka banlong ka apply tarik adu akusan jong banai basipo jong ka ditisnam degladon gi jinge pasiao apilian jong basnong skeptisnong ba kandon kejingkwa bani kundu baknya banwan sing pen bet sngi banwan sing bani kundu de kejulong kurkom yang ba ngam tasutnat ba binwan sawuk sangon banwan sing bat kawai gadi kata bat kabaan ba ngada kwa idal de bani kundu nama kani gadi kalan kabu yang bani kundu ba pi ni shamat pi ba sakawai ru ladang awan ni dekat bagi usaha dan departmen ia berproses dan dikam tentang megakam kalau bayar nanti di nak terkadau akan baik bangan wani dan sini dan simulai kedua kontem ada buah di jisen Presbytery Union ya hadir kerja tentu orang banyak baik dalam tan sini tempat rekam kamsha isngau kumba dan cengai kita tak tahu benda Oktober kita jisen break lap sengah berpi melam bayu isngau jadi kesini sini step kian melabai semua kata jisen dan poin jenak kata daun tidak berbeda dengan kenduk kata sini di dan sipun di kam di bagian dia keren kata sini di kum nong nikmat jongki MLA jongki ngadon kejing semua klip haba ki balang ki priang ki jisen apa ke konsumsi gedongan jadi kini kejuk ka jah ke balang jongki apa sepriang yang kena kejisen keba khamnya kejisen keba mendai tangki bro na po konsulsi mendai na sabar jong ke distrik ke jongi di bawah distrik bakeleng dari kesinjan dia kinwan dengan soba kedai kamram ke jonga buan mikindo bepi pankip jadi kia kesan di jinge ke bepi nomor bala leran ke balang leran ke senong bre gue melewan tak muram lagi calonkan dia nak tengah tahu nak berhad bangin happy banwan mi begitu berpi banyak berbed dan menang di sistem ini poin lo syaka direct syaka kam ini kira dengan tak lupa nya itu basnong sudah trisnong bas tok kejung tok ya ke bede nengkong ni kena bede bu surok nak kalian jangan lawan sistem nilai kedua pak budai tak tak nilai gundu ya Deputy Chief Minister by in charge ya ke PWD. But hadian bagi lada bi gundu gila ada pro ban play ke estimate.
Nada konkret ya ke estimate adong sudong delegates kinwan na kalang dari kasi da jentian na ki branch jong ka bilsah ki bodon na kalang jong ka kasi da jentian segede ke jing sang jong ki lo mi kami ki thai but na kan mau ba ke jing sang bagi senam ki bola jap mi lo yo diam silam sampai dalam cekan mau cuci di silam kapal kapal gede keton kena buat mau cekan cepat bahkan poin yang ini mah sudah di delegates kiba poin yang gede jenisang kena subspa mah yang sayur nah and di delegates kawan saya di jenisang kelong, bon apa dah di noyalak, di baramba, jom BSI lagi lagi branch, dekatan kelong kecil tu, kelong kat sepang kedeka Regional Women Bible Society Conference, dengannya di bawah cumi, baca semangat, itip dari jenisang long Ilo meromba iba involve bang lagi kam coba malam. Te hamagi priang ni kene ke jisen di kuang ro angin priang lengkap ke jinbet jimbiang sino matang ke benti singket usurok langta di kuang ro bamyo ya ke umbam bumdi ke ba biang langta ni kuang ro bamyo ya ke jinsha kebagian menton bat kibadai bang yo mai ro kinyo no suara ketika jesa te ngila yu ida lagi jong kman ki jongi ya ka jinglong jong surok shno adu nang te na sita adu ante na shno iya ka jingjot rakhan jong ni ru surok te gane ka sito sibon ki balat ke bawat wat nong sang senang bertaruh kimat keju kecilnya senang ke sabatai kam cundan kam kita senang berkau ke ron kam ke bersukun snow kabu kemat ron jungi kemat sultan jo nak benta ini cundan kam jongka balang bat senang kum ka balang ni bu kecing kepat hakmat jompi emle badon buram jogi kenyara tanpai pakni nak bentai kini kejunukam di konsal bat kanlong bu ke buram nak bentai konstitusi bentai ke senang ke thau ka balang jogi ba ki bre ki ba ke man Yuban pili yang berdiri dengan jisang seperti yang layu snow itu jisang jika ia kebanyakan snow banang ban susu kalong bar nak kalian bersong ke kebanyakan kam kalong bar pembangi gini surau dan bisa nak pilih dan roh ke application naru Muhammad Syuari sa jungi MLA lah lain stom banyak keran gini surau hat misal Boston layawan asin musa nado ka por ilong MDC ba tunjur hambay kalong ani nilai kran ni gani surah ba ngidan ro agari singi nangalian jo kudi ngidan ro sasisen ba penken mau ngidan di application ba penken mau ai gani ga tho sei na na ta nasibet ngidan gini application ki man penken ni passport kudi tentang idon ro komiri sana item hamaha wede wede surok agi jisya gani surok idon kam kumbasau kilometer sedai kumulalong di surok di postam jeni kelajar thai pak idon ro gubenta di bampat dan surok ro komiri mane ke bangila pli ketika sebenti ke balai potisri kate kampak dan ro kate ke bangila sule temporary kalian ke postam bat kunjur ro itu bas
si spa metar tam kalau ai nai emale berom ini bat kidon gibenta gibat syani syadin bat syatis kan rem iba ka surop jong kampat yang lembaga kristom jong emale berom ini kan dasar beautification increment ba ini kan salon ini bagi emale berom ini in sebatai kambahan habe de berken ke surop ke habe de berken surop tangkat paswa ke kabrunta babot ke bengidan kam hari ni jesen dan penitian kat ke kata keciwan jadi kaki ki khasi saja ke lakno noro ngidan kami ki selai ya kini selai kum ngasum har bani tu nila hai ke application shotisi andai hadu mentang ki emi ki tip ngidan mat pisno bang ni kapori MLA dan rom juni bai ni butin habe de bat kini ki selai bang sa iyo ban bu ga snong juni kata ka ba lai ka bang snu dan kam ngidan ni kani ka JJM scheme andai ku mengitip kani ketika cuma pak ka ba barung ha ki sliwing juni ban punjab lembaga ni ka JJM hagapor pemisah yang padam JJM ni kamduna ke jing hura-hura nai nadu ke JJM gawan kami ke jingnya kan ata go ke jing go ke dom tingi dan bersengau dengan por hegi amale dan rom jungi bagatai ke JJM ke pengidan ke depan pumping ke ban ong ke pumping kemut ke sim jing ha namar ba kumba khar liter isi genta ka bam ketika mesin tinggi melasu ban le Ingidon nugi sos ke bingan penkre banang kalian rusno ngoro kala pelut ke pisah bentit ya kita jaka kumba sopo latam bentit ke jaka ban pedio umi dino susong ingidon MLA don rom jungi banang butin kene idon nang kalian jo PHI barat tristam mengi balamo iduk tia dudam tangi ji sengi barretro idon ke jikitli nang betrawan gambar jing Halo, kamu dia. pasya ujung MLA don rom jungi